Haka arpoi trik uno pra arja arpoi ka sengrang ba Katolik maumlu sub district Maukis iem parisora ka pelong ya ka charity match hapedeng ka Shillong Najong FC Persya ya ka Sora United FC Hamadan Mauparu maumlu haka por shibaje no pai singi. Uba afterlang klub lalong okongsan haka ni ka singi bat harangkat ka jen lang usordar kasnong maumlu ba penskam karwan lang ki isi members jong kasnong bat kujuru kino lam ba kit khon jong kesengen thei maumlu bat laisendran langru urang ba snong kasnong marai kefon sora ba Ethelbert Sawian bat rengkat kiba Eligius Sawian iblong sketri ka PPC rengkat uhet katikis jong ke sub district Maukis iem bat kipai ba RUH football baro. Pau yi sungu ya ublay bau la ailat yangi berpelilat yangi bangilala ban pelong ya kani ka football mentakasngi nga pediang subha ya kira art league team kamtam e Shillong Lajong bawah na Shillong kibala pelut ya kepor mendon rengkat bangi ha kani ka sngi kabadai arpoi tarik ku no pra arja arpoi ha kabaki lawan kelang ban ni simenta bat kani ka tournament kabangi pelong mangi sisngi mentakasngi Waktu ai kublai kerpang ru ya kini ki Sora United ki baladon rengkat bangi hani kepor bagi la play for kenang ban ya liak kai friendly match bat ka Shillong Lajong tikini pro art league teams ngin ai kublai dak mi thakti tinga khot ha kani kepor ya i chief guest badan buram jengi iba aslan club to kublai Sherman kat kup ka bi penyak dengan declare ba ya kani ka football match la play menta parkan stang no kublai te menta kani kepor ngin se tem ya kani ka jingrwai dari ka si ba e jungi te ngin si arwai lang kat bala te ngin sa yo pat ban sedang no ya kani ka tournament ha kani kepor ko menta Rikasi na ijapa kari kabai ubarin ubaca kitemen menghindai langamnya isu jengkin meyakikan Ki players na ka team Sora United FC ki balila kai ki kentup ya Jefferson thaba captain ba ulong haju kopor goalkeeper penbahas sendram Riban Marpana perkhat basayamoj Ridan Lendam Balajit Lingwa Johnny Nongklau Steven Kenta Arkidan War Fashion Singli Damut thaba bat ki substitute kilong Elbin Nongsi Taiban Suk Soklet Yanki Kharwanlang Fridi thaba Arki Nongrum bat Usamla Emerson Nongruan. Ki players ki bilakai nak Shillong Lajong FC ki baguntup ya Wan Tailang Malingyang goalkeeper Henry Nongneng captain Jefferson Kharbuli Save Me Taryang Yobor Lingkhoi Hame Walang Wandajit Rangklam Sam Shafrang Latu Colin Lindo
Redolf Nongneng, Glenis Lendra, substitute Rajat Paul Lendo, Sengti Sianglong, Gladi Kharbuli, Benjamin Dingdo, firstborn Khongsit, Bat Yonis Sushan.
Ông nói chung thì lẽ bắt con nhiều này đều là việc
Sisa lihat bapak suk di hangkau suk ni lihat tu dia tadi lipat Raja Seorang Raja Cút hôm giàu rồi đó nè. Cút rồi. Cúi. Tapi dia Japan dia ini. Tidak start mau. Pensiun. Nunda training meliring Premier League dah. Anak mau. Main TV. Kalau saya nak kata sih, dia tengok abang ada besok abang. Saya orang mana. Bawa asli main film dia kamu. Tu masa saya like tu. Itu foto. Hah, dia. Kami nang lah itu. Ya. Cái này. Cặp phong thập. Đây đây.
Ai mong cười. Ai chú dâm nữa. Gerak abu sini. Buruk kan? Kai sớm nhưng mà ra vẫn clear tuh clear. Jangan ini mau itu. Bentang lagi agak kalamit ka Sora United kaya berpentai Shikul Limba players jong ka Sora United damut khabang berkejila kai kelaham klut ka Shilong Lajong kelatam kayo tiap sauku Persia yang ka Sora United Shikul kamut saula kawai Desa ni dah kembang. Kaji lek kai kalong ka ba itnat bat ka badon ru ya ka disiplin habaru arteli ki teams. Hapadang ki je khun ka pating e ban job ya ka nam la du ha ka ni ka charity match ka Shillong Lajong FC ka lapan i ya ka sap i lek kai ka ba kerpang bat klayo ban thap hadu sauku lakwai Persia ya ka Sora United FC. Ka Sora United FC wala ka syaram ha ka ni ka match ndrai ka lapan i ru ila ka jong ka sap i lek kai ka ba kerpang lingba ki players jong ka thain Sora. Ki kusnam ki bakham kerpang hakan ka sngi ki lalek Sya Usamla Glenis Lenra best player bat njuru Sya best goalkeeper lek Sya Usamla wan tailang maliang na ka Shillong Lajong FC. Layo katu kan ni kijingkran aiman siam bat kentu kun pham na usradar kasnong mom lu barangkat ukong san ba asalan klem Open pau ke jingkmen naga benta ka sengrang ba jong ka balang ko thalik akne hamom lu
kabla organize ya kanika jingele kai football hoi ngai kublai ru eki pakila khot sobha nga banya don rengkat ha kanika por te nga dap da kacingmen banyu i ya kini tim boro arteli kibla kloy ban priang ya kacing penbet jong kanika sengrang ba katelik banya don bentah kanika sengi ka bentah khamtam e na ka bentah kanika silong la jong kibala pelat ya kapor ke jongki ban wan ban priang ya kanika cingila kai ka pakila penbet ka balong ru na ka bentah ka cingarap na ka bentah ka seng jong kini ke sengrang ba katelik hang de hamom lu te ngilapet kumtui kanika cingila kai ngilayu i kiru komila kai bat ngasngau ba ka jingwan jong kanika silong la jong hang ne hapo kamadan jungi hang ne hasno mom lu kana long sya ka kabu pakraw na kabenta jong ki samla hilekai hoi hakane ka por na kabenta kanika Sora United Football bakin yu i kumnu ya ka skill ka jong ki ka baki hilekai ka ba ma phi phin nangla banyai persyang banyai practice kampa na kabenta bafinya kenjo lang siya kanika thong ya kabaganika selong lajong kalapet i lengba jong kanika por kabamenta hoi ha kanika cingile kai kadon rem kadon kacing job te kaselong lajong kala job ya Sora United da saukol lagaway te ngai khublei na kamta kaselong jong kabala yo banra ya kacing job lengba kanika por kabamenta bat ngakit boket uang nak tajong pi ba pinang la bandangnya sei le jong kisap khampa namar ngitip ba selojong kalau kawai ka klub kalau pau pha hagani ka state ka jongi bat pinang la ban yo ya kata ka mensiam lani ka spirit jong ka tingale kai football ba fila ban ra ya ka nam ya ka buram jong ka jelahi borok kawai hoi ru na kabenta ka Sora United bakanang la bandang yai tresitong bandang yai pelut por pelut ski ban perhat bamakiru kumlo hagoi ka ski ken salong ki player jong ki club ki fair ki badan hantai haslong bagi sayo kalal ban mi khamat na ka state hi shaki wei ki jingela kai ki bala ban long shabab jong ka jela jong ka diksnong ki badon rekat pangi ngai kublai ki seng long kami jong kanika snong ngadas ngau kemen shibone ya kiseng rang ba Catholic momlo Sora Parish ya ki belakan mau pergi kot ngau bhai nga pangan don rekat pat phi ni pan pensingai le mi phi na kabenta kanika charity match kumopila pelong mentasi ngamdadon sipun ki kentin ki pan keren ring ai kublei kelum lang ye phi baro kamach kabila kai ne kalong ka bitanat ngam sim lak kimi lenti ba Sora United kan kot bor panile bat ke silong la jong hadukan ni te sibon ne nganum sim ke por ngan pan kot no ke dikren ke jonga pat kublei sibon Bat nak liang presiden jong keseng rang ba Catholic momlu ba silbanus thaba ula ai khublai kerpang ya kitu baro ki bladon kti bat no senyang hakani kasngi nadu ya UMLA kasila constituency ba balajit kupasunram ba banting shine renga ba astalan khalam ba Alfred Sawian bat iba Eligius Sawian makum juru la ai khublai ru ya kasnong momlu ba rengkat ya kaseng samla momlu ki bladon kti banyerap bat ban ai kakti kamon kti kadiang ha kabedei bat kani kasngi kerpang ru ya kasilong lajong FC bat juru ya ka Sora United FC na kabenta kajingim jong kamet bat jong kamensim te kumta midon sibun kijinge kibakum kaseng rang ba Catholic momlu pari Sora ngi akendu jinge ndrei kum girang ba ngi perkhat hina kabenta kalawai kabiet kabiang jong ka balang kabiet kabiang jong ka snong kathau kumta kijimut kijik perkhat kijongi kilawan hakaba min ya kerpat ya fi bro arli di tim
hakaba pinwan banyarap lem na kabta jongi bat ngai khuble ya phi namar ba phila priang ya kanika jing terwa ka jongi bat kunjuru ngayu ya ka jingla ka kumala keren kini kirang ba nakmat lalong sia ka bitenak te kawai ka jing seneng abu akamat jong phi kum usam larang ba haba phile ya ka sanu pidei banton kata kemensim ka pasurit bat ka pajamnut Kasora United ru kan numdehi bandu di kermen nani sekhamat ngayi ba kajila kai ka jufi kalajan ya rengkat bur ba kini silong lajong te kumta nang ya le ba susu bat ki silong lajong ru kinang ya tresitom warwara ya kaburom ka pakrao jong ka jela hi baro kawai te nak penta jufi kuble sibur Pe akan ikopong nung penslap na mar kapong lay state but mentang so ban khotno ya kiban Sam ya kini ki medal Ba adalah salah satu yang akan kita lebih sa pagkat ng perjuangan.